Polo wa bulinchumu handle ka ku mina na wena mingisiro mnganano na FM se hlanganile na kona ka Afrika wa vulavula namuntlha i ravumbirhi siku ile ra 29 ra n'hweti leya Nhlanga la lembe ra 2024 mina ni khalanga Pet Mathebula in'wana risimati wa Jim wa xitlangoma wa xingritano wa xijajana makunene wa ndandadzi hita ka wena chi here la studio 2 a Apollo kwane ku tisala na kona ka Afrika wa vulavula kunjani mingisiro me a Gauteng a Mpumalanga a Northwest a Limpopo na we kuma audio streaming ya mnganano na fm.co.za Moya wu pa ku tlakuka lwangu ri ya wela hansi hinkwaro hi le tikweni ra n'we la ku lahleka ku timali to tala hi vukungundwana hi le tikweni ra n'we la ku nga na wasteful expenditure hi le tikweni ra n'we la ku ndliwa ku patu ka nharhu ku ri patu rin'we hi le tikweni ra n'we la ku ndliwa ku miako wu nga heli hi le tikweni ra n'we la ku xaviwa ku tiphayiphi ti tshwa hi dyambu ti cukumetiwa ku tlhela ku xaviwa tin'wana ti tshwa hi dyambu ti cukumetiwa ku xaviwa tin'wana ivi ku ri kho ti tirhaka hi le tikweni ra n'we laha ku ndliwaku water treatment plant loko yi layitiwa yi dzinginika hinkwayo ivi lwangu ri famba hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sele swi hinkwaswo a ni swi vula hi makako loko miako leyi kha ya hluka hi kutani va ta ku va mali ya ku lunghisa xikolo xa u ku thula laha ka Mageva xi hahlukile ku ve hi tshame hi byeriwa kwala ku mukontraktara le ndleleni i le ya ku yeni i kwihi ko fana na kwa hambi kwala nga byeriwa ku va i le ku yeni mukontraktara a ndzala hamana na le rithavile na namuntlha na sweswi ni nga kwala a nga se antimi ta hemba ku fika rini kambe Afrika wa vulavula namuntlha mingisiro mnganano na FM ta va kha hi bula na tatana Elijah Mhlanga va hi byela ku endleka yini le a tikweni ra Jangani le a Bushbuckridge hi twa ku endleka yini kona loko hi kha hi languta ka timhaka ta mabobotsana mpfula leswi nga hetelela swi kavanyeta timhaka ta miako ku onhaka miako hi ndlela leyi se ta va kha hi la ku twa kusuka ka vona hi ndlela yeleyo hi twa ku ve le ku voneni ka yini hi langutela na ku bula na MEC Bioskop Makamu hi ta vulavula hi timhaka leti ta ku onhaka ka nhundzu na miako swa vaaki ku va ri yini tanihi ndzawulo loko xiyimo xi te tani a ku kunguhatiwe mbulavulo kusuka ka MEC wa timhaka ta vurimi kambe mbulavulo wolowo wu tikomba wu hundziseriwe emahlweni seke hi leswi nga ta va hi khomela swona ka nhlekana siku ra namuntlha kambe ke hi teke nkarhi lowu hi wu veka a tlhelo hi ku ku na vanhu vo tala va nge le ku kombiseni timhaka ta leswaku va yimeriwa hi minhlangano ya vatirhi kambe va komi ku pfuneka minhlangano ya vatirhi a yi va pfuni loko va hlongoriwa vo hlongoriwa loko va nga holeliwi hi nkarhi vo ka va nga holeriwi hi nkarhi se ku sukusela ya hafu ku bile awara ya 12 ku fika awara yan'we a hi languteni vumundzuku bya minhlangano ya vatirhi ku swa fambelana ke na swilo leswi hi nge le ku hlangana na swona ta fambisana na minkarhi leyi nga ka yona ke minhlangano ya vatirhi ya ri na nkoka ke minhlangano ya vatirhi loko xiyimo xi titani matsundzuka van'wana va kha va kombisa ku velela laha a Roslyn mavhiki mambirhi manharhu se vinyi va khampani va nge hina se hi la ku tirhisa ndlela ya hina ya ku tshinya lava va kha va kavanyeta timhaka ta ntirho se yin'wana ya ti-union yi ku hayi ta ya khoto langutani leswi nga humelela ka SAA hina hi vulavula hi nhlayenhlayo hi vulavula hi vanhu lava hi va tivaka vo ngo lo jekajeke sweswi kaya va kha va tereka SAA yi kha yi ku hi hava 7% ya le mi hi lavako va hi kona va tereka va helele kwihi vo lo jekajeke sweswi a kaya ni vulavula hi mhaka yini hi mhaka ya ku minhlangano ya vatirhi kun'wana yi fika yi va xisetelo mina loko na ha ri thicara a ni nga ri xirho xa nhlangano wa vatirhi ku kondza va fika va ku nghenisiwa linawana rin'wana li ku loko i ri nga ri wele ka nhlangano wa vatirhi i tekeriwa mali yo tala hi nga ri kama wa kona a ka vudyondzisaka organizer peu na SAT va ku swi vula ku hi ta teka mali leyi nga ta ya ka peu na SAT hi nkarhi wun'we se ndze joyina yin'we ka tita timbirhi
kambe loko a ku nga ri mhaka sweswi ta nga joyina se a hi vulavuleni hi toho timhaka ta minhlangano ya vatirhi hi wonge minhlangano ya vatirhi vanhu vo tirhisa n'we va ku va yimela n'we ku va va hetelela kumbexani va ya tikuma va ri vaholobye kumbe va ya tikuma va ri ka switulu swo karhi ku nga ri mhaka ya ku vuyeriwa ka n'wina tanihi vatirhi loko ku ri ku a yi ri koho minhlangano ya vatirhi hikokwalaho ka yini va EMS sweswi ni vulavulaka va ka ambala tiyunifomo to handuka a yi ta va endle swanga nchumu a yi endlangi nchumu sweswi ni vulavulaka va EMS a hi loko no pfula tinqingho lani ku fonani va nga nghena swi vo chava ku ani mi ta va pimpa ku hi n'wi twile swimani mana kha vulavula ka munghana lone se i timhaka leti hi nga ta va kha hi ti languta nhlekani wa siku ra namuntlha mingisero munghana lona FM sweswi hi lava ku ta twa kwala nga koko timhaka tingani mi le ku hlangana na yini xin'wana lexi ni nga xi lemuka kumbexani hi nga xi bela a ni tivi kumbexani ho la ku bela mavoko nhlampfi ku kota ku va yi kha yi hlambela matini a ni swi tivi kambe mi se swi ya ku a swi talangi hi kuma munhu ngopfungopfu a Limpopo a na ha swi twi munhu a nghena ku hey hayi patrola ka hina ri khuleliwa ri fambeka khalenyana mi nga se swi twa sweswo kambe hi mi twenini mingisero me hi le ka 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM mi nga rivali ku tindlela hinkwato ti kongoma kwele nkonko wa stadium 21 December loko hi ku khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu komeka timinati bele awara ya komembira amkela nungwana mingiseri lo nhleka Kalanga papa suru wan tsamena ku aka ngwena ne ku hambana xikarhi ka savage na n'wa politics i mara swi komeka ku hambi ntwanga namuntlha la ta hi kahle kahle mi kota ku hi twisisa hala ka ti-union vanhu va hina lavona va ti-union ku ya ku lamuta ka mina na analysis ya mina ku tele masavage la na vanhu va ku tirhisa mukano ku ri ku vathori va tirhisa tikhoto kulo na disability studies loko i ku i rhangela vatirhi i wa n'wa ti-union i hlaya tibuku ta kona ta ku loko ri na mhaka i nga yima a khoto na mhaka u hetelela ta presenta mhaka leyi na leyi na leyi ivi muthori a luza hi ku sweswiwani i kuma ku ri vatirhi hi minkarhi yo tala ngopfungopfu lava vo tirha ntirho leyo ka nga dyondzanga loko va ku ri aka masipala hi lava vo cleaner maybe na ma-security na lavo rhwala ti-dustbin na driver ta mabazi na ta malori hi vona va tekiwa ku va yisiwa le xitarateni munhu a yi fambeni ya hisa dustbin khe yi chululela na thyaka mara ku ri ku vanhu lava va kokeriwa mali each and every month ya ku loko va ku ri na timhaka va kota ku hiriwa khoto va tengeriwa mara varhangeri va kona va rhuma ku ya hisetela ti-dustbin na ku pfala switarata se ivi loko va ya pfala switarata ivi ku va na swilo swo tala hi ku ri ntsundzuka un'wanyana a nga te a teke ndlela yaleyo na yena loko va n'wi nyika papila ra dismissal a feyinta valova so yi serious mhaka leyiwani ya lavo rhangela ti-union hi ku ri vanhu lavaya ni khalanga nakona hambiloko mi lava ku va munhu wa straight swi rini ve ri khalanga wa union jikijiki mani khalanga se va na thendara le ka masipala ya titiraka tinharhu to rhwala Malakatsi se swi vula ku khalanga a va ha vulavuli tona letiya ta vatirha ene ku ri ku loko se va appointiwa a va kha va vulavula ni timhaka ta straight se va na ximanga sakeni se mi vula sweswo mo nyika xikombiso kumbe swa ndleka se munhu i nghene hi thikithi ra ku ye ya vulavulela vatirhi loko se a fika le i lavela nsati wa hi ntirho ku kumbexana mi kuma ku a hi yena a nga n'wi lavela va la ku byela ku munhu phela instead ya ku hi nyika vatirhi 7% increase swi ta costa khampani ku kumbexana mfumo wa hina kumbexana masipala lowani close to 7 billion why hi nga ku nyiki thendara ya 30 million mara yi ta nghena hi vito ra nsati or vito ra sipara va ku nyika proposal hala tlhelo loko i languta vana va kolota xikolweni gezi i suke leri layitini leki hlambe mati ya ketlele a nga layitanga na gisa ize i gina i phaseka se hi le ka 2024 mina lexi ni hlamarisaka i ku hi 2024 na hi 1992 a ku terekiwa a swi pfi swi cinca swilo leswi swi nge cinci swilo leswiya hi ku ri loko mo languta history ya varhangeri va hina hambi kwala ka ti-local hi minkarhi yo tala
a swi talangi ku va ku ri vanhu lava rhandzaku xikolo hi ku a ni laha ka vurhangeri i nga ku na ku dlayanyana ku na ku dlaya swi va kona se n'wina vo dyondza va khalanga hambi ho mi teka hi mi yisa le mi ya rhangela vanhu kwala tlanga timachava a mi nge lunghi xexo xo hehlo xikulu phela mi vula yini loko mara a va dlayi van'watipolotiki hi swi tivi n'we mi tivayi mara hi analysis ya hina ha swi twa hambi a KZN va kha va hlaya kwala ka MLFM aka mahungu ku ri va khome un'wanyana hi ku ya hi nandzu wa ku dlaya hi swa ku yena mayelana na swa tipolotiki hi swi twa kwala ka xiyanimoya se namuntlha a ni nge ku loko swi ni risa swi nga vi swona mi dyondzini khalanga mi tiva na ti-economics na ti-analysis na ti-repo rate na ti-MI na swinene mara loko vo famba mi ya rhangela laha n'we mi endla swa straight and mi ya humesa xinkwa emilon'wini ya vanhu mi ta hanya ma yi vona se hi vu hina hi xota rirhandzu ra ku rhandzana tanihi vanhu va ntima hi hlupha ngopfu hi ndlala hi lero loko munhu o za o dya van'wani va hleketa hi khwiri loko o hleketa ndlala ya yena i mitana vaakatiko swallow the society ma yi vona ivi se ku tirhisiwa vito ra ku mina ni le ku mi rhangeleni ka union kasi ni le ku mi mite kasi le ku ene ni mi xavisa ku nandziha ngopfu swi ri ndzeni se mhani a ri na bondo leyi ni yi kolotaku ene loko se ni swi vona nga ku ximanga xi ta umasakeni no chika loko ncindani a nghena kwi ncindani phela loko i nghena la i languta i ta lahliwa i na vana ma yi vona ni mi twini kezeli kalanga 0860002543 ntirhi loko yi ku hafu ku bela awara ya 12 hi la se hi nghenaka thwika leswi swa ka minhlangano ya vatirhi hi twa ku mi ri yini n'wina hi mhaka yeleyo ngopfu loko ka hi langutaka timhaka ta ku ku na mpimanyeto wa le xikarhi ka lembe mundzuku lowu andlariwaka hi holobye ina gondongwana sweswo hinkwaswo swi va kombisa timhaka ta ku ku na timali leti ti va ku ti kha ti laviwa hi vatirhi leti ti nga fikeku kumbe leti ti nga ringanelangiku ku ti nga hetelela ti yisiwa ti kumeka ku va ti ya ka vatirhi hi ndlela yaleyo se xivutiso lexi hi nga le ku vutiseni ku minhlangano ya vatirhi yi va yi ri kwihi nkarhi lowu yi va yi tlele ntirhweni kumbe yoko yi nga pfuni nchumu hi vuyona ke a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi 25 timinete ntsena ku pela awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yaleyo yi ta hi pfuna ku va hi twa tlhelo rin'wana ra mhaka hi ndlela yaleyo un'wana mingiseri loyi nhlekani Butsfet papa mpfukile Butsfet ngopfu matiwa Butsfet kuna foni yin'wana twaku ya ma-veterans la Pretoria ku loko hi ri na ti-problem hi ma-veterans ya masocha ivi ku hi fonela nomboro leyi mara i khale hi karhi hi kayakaya ya va Kimberley vuya hi ya Pitori va hi byela ku tihofisi ta ma-veterans mali yi herile ma swi hleketa minkarhi yin'wana lembe rin'wana ku ze ku nga lava ku votiwa ivi ku va veka xinavetisi xa ku David Mabuza a ku nyikani ma-veterans lawa mali ya vona David Mabuza i lo za a tshika ivi ku va toyitoya le KwaZulu Natala va za va navetisa kwala ka Minghano va ku sweswi ma-veterans hinkwawo ya masocha ya nyikiwa mali hi ti 1 ta December ku fika na namuntlha na peni a nga kona sweswi leswiwa ku na tifoni leti va ti nyikelaku la loko hi ku hi ya a Pitori kumbe ha va fonela hi ku vana va hina mi ta va nghenisa xikolo va ri department ya ma-veterans a yi na mali alright mi ta hi akela tiyindlu va ri a yi na mali mara loko va nghena la ka Minghano va navetisa swilo leswi swi nga kahle swi ri va tlhava ku vutisa ku i le ka database na i ku le ka database va ku hi ta yi kuma mali mara wihi loko ya le va ri military veterans office a swi na mali swilo sweswo
na vana va na tatana Elijah Mhlanga va vulavulela ndhawu leyi ya dyondzo ya masungulo ni va vone se va kha va vika mahungu na mixo eka yin'wana xa xitichi xa television va kha va vika mahungu ni ku hawu va kha a hi jikeni loko mi jika hi khamera mi ya hala ma swi vona ku na xikolo hala ndzhaku xi nga hela tatana Mhlanga nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM Kalanga nhlekani a kaya loko hi kha hi vona mahungu ni va byeli ka phela ku ri kumba loyi a ku ri muteko wa mahungu a nga se ya laha Excelente, ntiyiso. Ndi huma kona ka radio, ndi huma kona ka television. Hi byeleni Mhlanga swi tikomba xiyin'we xi bihile a Mpumalanga ngopfungopfu ka tindhawu ta Bushbuckridge ku endle na Nkomazi ku endleke yini mi vona yini Kalanga swi bihe ngopfu la ka xikolo lexi ni nga le ka xona la Khonhuku va ri le power line. Xikolo lexi mathayele ya xo ma humile ma haha hi mhaka ya moya lowu a wu ri kona ma kuma mabeta kana un'wana a ri le ndleleni a ya kaya a lovela kwalani leswi ke ku nga mhaka yo biha ngopfu swi kona kwala kusana na xikolo hi vone na un'wana na yena i kumeka a ri le ndleleni a ya kaya na yena a lovisa xisweleswo ka tindlela leti fanaka ku na n'wana na yena loyi a nga le ka grade 8 na ye a nga lova endzhaku ka loko a ta va a wele hi yindlu ya ka vona na yena tikuma a va sekile hi ndlela leyo so ku na vanhu vanharhu lava loveke ka ndhawu leyi kambe swikolo loko hi languta swona swi hala ka 39 wa swona hi ku swiviko swa fika masiku hinkwawo na namuntlha ku na leswi hi nga swi kuma ku na 10 wa swikolo swintshwa leswi tolo a hi nga swi tivi leswi kombaka ku ri ku onhaka kona ku kona kambe lexi tsakisaka a ku zangi ku va na ku kavanyeteka ka xikambelo xa grade 12 hi laha a ni lava ku ta kona kwalano ka ku loko se ku kha ku ndeka hoyihoyi ya muxaka lowu tanihi ndzawulo timhaka ta xikambelo na xindzhuti xa xo misa ku yini mahlweni ku sirhelela ngopfungopfu ka tindhawu ta Mpumalanga leti minkarhi yin'wana ku hela ku huma na swivulavula swo tala swin'wana swa swihehlo swa ku ku yiveriwile ku ndleke yini se loko va ku pfuka hasahasa ya muxaka lowuwani mi tiyisisa ku yini ku vona ku swikambelo swi tsariwa ku ya hi laha swipimelo mi nga swi vekisa swona la role egodide la ku nga onhaka xikolo lexiya tolo va tlhetse ndzhaku lava grade 8 na 9 ku ri va nga ti xikolweni ku ri va ta kota ku tirhisa titlasi letiya ku ri ku tsariwa ka tona xikambelo kambe namuntlha ku tirhisiwa kereke leyi nga le kusuhana ka ndhawu liya ku ri ku tsariwa ka yona exikambelo xa grade 12 leswi hi tsakisaka ku ri na vafundhisi va ndhawu swa tikomba ku ri va twisisa nkoka wa tidyondzo laha ke va nga pfula mnyango wa vona ku ri kota ku tirhisa emuako luwa wa vona ku ri ku tsariwa xikambelo xi za xi ya hela hi eka n'hweti leyi so hi swona leswi swi endlaka ka ti-primary schools circuit manager u wa hi byela ku ri vona va kunguhate ku onge ti fanele ku endliwa rotation hi ku ti-block ti fambile hinkwato na moya ku yo sala timbirhi ntsena leswi ke swi nga ta endla ku xiyimo xi tika ku vana va tikuma va ri le xikolweni hi nkarhi wun'we hinkwavo ka vona so swi tani ke kambe ha ri kona laha hi le ku languteni ku hi swihi swin'wana leswi hi nga swi endlaka ku ri hi kota ku pfuneta vaakatiko va ndhawu ku ri ntirho wo dyondza na ku dyondzisa wu kota ku ya mahlweni se loko hi kha hi hetsela Mhlanga mi nga tsundzuxa mi ku yini ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku vativa ta maxele va ha kombisa ku ongeti swa ha ri kulenyana no hundza leswi hi sweleswo se leswi tsakisaka na tolo a swi so leswi nga endleka timovha ta van'wani vatirhikulori laha hi va vonaka ti ta komba ku ri ti bohe maribye tolo mafasitere ma fayikile leswi kombaka ku ri swiyimo leswi a xi tsakisi xi nga humelela siku hambi rihi hambi sweswi loko mi languta njhe mapapa ma le kuhlanganeni ni moya se wa sungula swona leswi nga sungulisa xiswona tolo no toloki endleka tindhawu tin'wana lomu swi nga endleka ka tona so ni va ta maxelo loko hi hlangana na vona na mixo va kombile ku loko hi languta mepe lowa mpfula leyi ha ri kona Mpumalanga KZN Eastern Cape Western Cape so leswi ka swi nga endla ku mundzuku hi vita nhlangano na swifundzankulu hinkwaswo ku ri ta burisana hi kota ku vona ku ka tindhawu lomu vhele swo fana leswi swa swi endlekile va swi endlise ku yini vona na ku lavan'wana va nga le ka swifundzankulu swin'wana va nga dyondza yini ka sweleswo ku ri kota ku yisa ntirho wa tidyondzo ku u kota ku hela lembe to tika hi yona ndlela leyi tatana Mhlanga khensa swinene yana mahlweni mi hi vikela mahungu mi languta ku endleka yini xiyimo xo tika lexi tanihi ndhawu lomu nga hlangana xona khenseni nkarhi wan'wena kanima inkomo i tatana Elijah Mhlanga
Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 2 Musumbuluku ku ya fika ra Vuntlhanu. Xiyimo xo tika swinene lexi nga langutana na xona etlhelo ra timhaka ta dyondzo veri ku na nhlengeletano na swifundza hinkwaswo swa nkaye ku lava ku ta languta xiyimo ku ri xana ko ta humesiwa ku yini ku xiyimo xi te tani n'wina kumbexani mi nga hlangana swiyimo leswiwani hi hundzisa marito yo chavelela ka lava va nga lahlekeriwa hi varhandziwa va voho hi swiyimo sweswi a swi kha swi hlamuseriwa hi tatana Elijah Mhlanga ongeti xikwembu xi nga mi kotisa xi mi tiyisa hi nkarhi lowu wo tika kumbexani hi nga tsakela ku twanile ka n'we kun'we mi nga va swi vona swilo leswi n'wina mi nga ndhawini totoleto n'wina mi nga swikolweni swoswoleswo mi vona yini kolomu ku nga onhaka tinhundzu teti ti nga va ku ti onhake hi ndlela yo yeleyo mi yini n'we a hi mi tweneni le ka 0860 002543 nangona Afrika wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na ngatana kambe 0860 002543 leswiwani swi ta kota ku va hi kota ku twisisa ku xiyimo xi nga va xi kha xi vula yini hi tlhelo ra timhaka ta matshamele kumbe maendlelo ya swilo ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta mabobotsa timpfula ta matimba leti ti nga le kunene na mimoya leyi swi endlaka leswaku ku onhaka nhundzu hi ndlela yo yoleyo loko va languta va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ku la ku vona ku xana ku nga antswisiwa kwihi hi ndlela yeleyo n'wina mi ri yini kwala mi nga koho ka tindhawu teti mi nga va komi kha mi yingisela mi ri koho a hi bulenyana ku fika laha ka hafukupela awara yan'we hafukupela awara yan'we hi ta bula na tatana na MEC Bioskop Makamu kahle vito leri i Bioskopo ya vo nga ta va kha hi bula na vona eka nhlekani lowu va hi nyika xifaniso xa ku tanihi ndzawulo vele ku voneni ka yini na swo va kunguhata ku endla yini tanihi ndzawulo ka xiyimo xa muxaka lowu ngopfungopfu loko ku ri na miganga leyi hetelelaka yi ri hava na timhaka ta gezi ka tindhawu to fana le ka Ndindani le ka Hlomela ku ri ha network ku sukusela hi Sonta ku fika namuntlha uko un'wana ni rhumela hungu la ku hayi xi ko xiyimo xo tika swinene lexi vaaki va nge le ku hlanganeni na swona hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu seke a hi ku timingiseriwa me nomboro ya leyi ya ntolovelo 0860 002543 hi kota ku twa ku mi ri yini hi ndlela leyo van'wana lava hi lave ku bula na vona i va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo a Limpopo kambe swi tikomba va ri ka swin'wana a hi lave ku va hi vulavula hi swo timhaka letiwani va ta ku va miako yi kha yi hetelela yi hohloka kumbe yi haha ku fana na xikolo lexi ni nga mi byela hi xo hi ndlela yo yeleyo nomboro i 0860 002543 a hi koti ku n'wangulo wa wena u ri yini andza ka leswi Hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa Vulavula mi ri xigangu swi ndla njhani na loko ni ri na xigangu pet xigangu xa xo byela ku ri n'wana wa mina ya loye na mina ta vona ku ri ni karhele ku support hala ni swa ka a nghena kwale vuphoriseni a nghena a karhi a hlupha ku ya va -1 problem hi ni swi vandlaku swona va thola vasati va swigangu vana va vanhu wa vona va mani vo anti hinkwaswo leswi vana va kona n'wana kuma swo BI ya yena a yi pfumeli u nywerhi va ri ta sinima kwale ma swi vona u ngheni njhani Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 0860 002543 nangona ku Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene FM 25 minutes ntsena ku bila wara ya 12 le ku vulavuleni languta ka timhaka ta matshamele ya swilo hi tlhelo ra timhaka ta leti ti vulavulaku hi timhaka ta dyondzo na ku hahluka ka nhundzu kumbe swikolo ku sweswiwani xiyimo hi lexi van'wana va vuye va hundza misaveni xiyimo xo tika swinene lexi mabobotsa lama na mimoya leyi na timpfula leti ka ti nga ri ku kunene ti nga hetelela ti vanga swona xivutiso ku ta va ku ri ku lan'we mi nga ko mhaka leyi vulavulaka yona yi mi khumbe ku fika kwihi hi leswi hi lavaka ku tiva swo ku nga si ba hafukupela awara ya 13 kumbexani loko se hi ya fika hi vulavula na MEC hi ta va hi kha hi kota na ku twisisa ku okay swi mi khumbeli MEC va swi tiva ke loko va nga se swi tiva hi ve hi va byela hi ndlela leyi tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa tin'wina eka tona 0860 002543 nangona ko Afrika wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti mingisero mina 0860 002543 ku wena n'wangulo wa wena u ri yini
kile Afrika wa vulavula Bekona Moses lama belikwe aye but mos mhaka ya la ku la mhaka ya swakudya leswi swi exikolweni mhaka ya swakudya i khale swi swidiwa hi i khale swi swidiwa ni na vumbhoni nyana hi ku na un'wana wa ntoka ni nga n'wi boxi mara wa ti tiva yena u ri a ni fonela aku u la ku rhwalela swakudya kusuka la joni swi ya kaya se ni n'wi vutisa ku swakudya munhu swakudya swo la ku rhwala kusuka la joni swi ya kaya na aku i stamp na swikotela swa hlampfi na masi na rhayisi mina ni nge swi koti ku rhwala swakudya sweswo hi movha wa mina lava ni transport yin'wana mi rhwala mi famba mi yisa makaya ha but Moses ni ku ni nge swi koti swi a mi alela yini n'we a yi ta tekiwa ngopfu movha ya n'wina kumbe a ma khola a ni ngo khola a yi nga ta tekiwa ngopfu movha ya mina mara swilo leswi swi ngo huma hi ndlela yin'wanyana ivi hi ya ku n'wana swa ku loko ku jikajike na swilipi hi hava ku ya khomiwa na mina n'winyi wa movha a ni mixizi ku ya khomiwa na mina n'winyi wa movha tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM ku mandlela na ngana ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Mike hambana na swona sweswi la ya kona ku nge lungi Mike wele Castile uri n'wina khalanga mi faneriwa hi ku hloniphiwa hi vudokodela mativa eta mi vitana Dr. Pat Matebula au hi mhaka yini na khale kambe misirtana miyingiseri wa Munghana Lonene FM ku mandlela 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM hi waxa twi kusuka le na studio 2 hi le vulavuleni hi timhaka leti ku nga ri khale ta va ka hi bula na MEC ku na tindhawu to tala leti nga khumbeka loko swi ta ka timhaka ta mabubutsa kahle i bubutsa i mabubutsa ku nga va Xidzedze Xidzedze ni mira ku swa Xidzedze kumbe xanise swi ngopfu hi ku na mpfula ku va ku hava phela ko wa moya lowu ngo tiyela hala na hala ivi wu katsana na ritshuri se wu thiwa vito va ku bubutsa wu famba wu tshovelela minsinya wu famba wu hahlula malwangu wu kavanyeta mphakelo wa vukorhokeri bya gezi sweswo mintlhontlho leyi yi nga hetelela yi va kona miyingiseri wa Munghana Lonene FM sweswo hinkwaswo ku sukusela hi sonta kusukisela hi sonta a na yena zangi tlela kahle a ni ma ku tiva ku igiyana loko gezi ri famba giyana hi leswo i ta tshama kahle i nga voni na nsuna na yin'we kumbe ku yitwa mara loko gezi ro thi sweswi ya swi kavanyeta ku haka tinsuna swi nga ha tirhi ayayayaya hi ku nga ta swi twa ku hano i le giyani hi ndlela yaleyo kambe handle ka sweswo hayi khona handle ka sweswo ku sukusela hi sonta ko a ku na mpfula ya kona kumbexani yi nga yi lo sala yi na tolo hi ku ni twa va ku yi le ku neni giyani tolo kambe a ku zi ku ri na mpfula yo yini mani ko va ka ku bata tsuri rin'wana ka ku hazingi ku mimangwa leswi ya suka swi hulule hi ko ku cinca ka maxelo leswi vakokwa hina le ndzhaku le a va hamba va hisa nhova ku tshetsiwa lembe na lembe ku tshama ku ri ku tshetsiweni hi vo va nga hi fikisa laha hi nga kona hi ku ya hi lava va tivaka timhaka ta maxelo se ve ri ku hetelele ku va na ku onhaka ka xiphemu lexi xi hi sirhelelaka ka miseve ya dyambu ni tshemba ku ku na rito ra Xitsonga leri ri tirhisaka ku vulavula hi ozone layer ne ri ni famberile kambe ri kona se i swiphiqo leswi swi hetelelaka swi va koho loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku cinca ka maxelo kambe ke mfumo wu lulame ku fika kwihi ke ku vona leswaku ku cinca ka maxelo ku nga heteleli ku ti fika kumbe ku hetelela ku fika ka xiyimo lexi ku kavanyetaka kumbe ku teka vutomi bya vanhu ku ya hi leswi swi nga le ku endlekeni ha koho hi ta bula na MEC Bioskop Makamu ta tsundzuka ku holobye Velinkosini Hlavisa na vo va kha va kombisa hi timhaka ta hi laha ndzawulo yi nga ta tirha hi kona ku langutela ka vo ka mpimanyeto wa le xikarhi ka lembe ka timhaka ta ku xana va nga pfuneka njhani loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na mintlhontlho leyi timasipala ti nga na yona hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi yeneni ya twa mahungu ya misava wa ri hambirhi ya ta emisekeni kusuka kwalano hi ta bula na MEC Bioskop Makamu la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
Amukeleni MEC wa timhaka ta ntirhisano wa mafumelo matshamelo ya vana na timhaka ta ndhavuko Limpopo MEC Bioskop Makamu hi vula na vona laha hi twa ku tanihi ndzawulo ve le ku kumeni swiviko swa njhani loko swi ta ka timhaka ta hoyihoyi leyi nga sunguriwa hi timhaka ta mimoya leyi nge le ku beni hi matimba ivi onha miako mphakelo wa gezi na swin'wana hi ndlela yoyoleyo. MEC Nhlakani mamukele ka Munghana Lonene FM. Nhlakani Khalanga Nhlakani ka vayingiseri va Afrika va Vulavula na Munghana Lonene. Ingeni vula ku loko ku ri mina we hi dyondzini hi ku veri ku na Xidzedze hi lexi nga hindza hi kona la loko ku ri ku na leswiya swa khale mina we hi nga tiva swo veri ku na nyoka yikwatini swi vula ku nyoka yikwatini hi hindza hi kona la ni vulavula ni ri na wena Khalanga ni ri hala masipaleni wa Limpopo ka xifundzatsongo xa Capricorn. Ni vhakele tiwadi to fika tinharhu kumbe ward 25 ward 26 ward 24 ward 23 xiyimo xa chavisa Khalanga vanhu va vavisekini van'wani va weriwa hi tiyindlu van'wani va tsemiwa hi mazingi ma kha ma haha man'wani mazingi ma vona ma trepekini emisinyeni kambe lexi nga ku xindleni ni famba ni nga ri nexe laha va masipala wa district va kona va masipala wa local va kona tindzawulo kuloni ti kona ku fana na va social development SASSA va kona laha na va home affairs va kona va kha va ringeta ku pfuna lava va nga lahlekeriwa hi maphepha ma vona ku va ta kota ku kuma mpfuno. So hi ri ndzawulo hi busy ka wa 25 miti yo ringana ku tlula 200 yi vavisekini Khalanga a va ha ri na ko tlela ni nghene mutini wun'wani completely a ka ha ri na ximbalo a ka ha ri na swakudya chukele mugayo swi tsakamina ku na nchumu i xiyimo lexi nga tsakiseku hi ri mfumo hi le ku ringeteni ku vona ku va pfunisa ku yini kambe lexi nga ku byela ku xona Khalanga hi nge swi koti hi ri hexe hi ri mfumo swi ta lava ku van'wamabindzu va tshinela ku pfuneta mfumo ka leswi nga ku humeleleni haleni ni swi langusa ni swi vona kahle ministara wa mina wa human settlement se ti rhumele team leyi ni nga ku tirheni na yona laha hansi ku vona ku hi va pfunisa ku yini ngopfungopfu ka timhaka ta matshamele swa tiyindlu hi le ku ringeteni ka ku tirha mara Khalanga i xiyimo lexi xi nga ku vavisekeni hi nsota ni le ni ya xibedhlele xa Khensani navusiku ni kuma ku vanhu vo tlula 30 va vavisekini a vo huma mugangeni ya Makakhabachi va Bode va Dzumeri nakona Moya wu vavisini ala Lithava wu vavisini ala ka Sikhukhule nakona a hi tivi hi nga khoma ku hi tshika kambe hi ri mfumo hina swiyenge swa hina swa disaster leswi nga ku tirheni swi vona na ti-CTW ta hina lexi nga kombela ku xona ka vaakatiko a hi cooperateni lava nga huma va pfumala ko tshama va ri va makhelwani a hi va nyikeni a hi xihina tanihi vanhu va ntima ku hi ta lavela vanhu kereke kumbe holo va tshama kona va ri lavakulu na lavatsongo a hi va accommodateni kwala va tshama kona hi ta va pfuna va ri kwala ka emitini ya n'wina hi leswi ni tivaka hina vanhu va ntima hi hanyisaka xiswona swilo. Loko xiyimo xi te tani a swi siyangi ndhawu loko mi kha mi swi languta mi vona ongeti ku na leswi kumbexani vaaki va ta swi endla ku va va sivele xiyimo kumbe a ku ri hava na koho mi nga tsundzuxa yini ka swiyimo swa muxaka lowu? Khalanga ni nge vuli ku xikolo xa va ta xi endla va ta maxelo a va kha va hi tsundzuxa lexi ni nga vulaka xona i ku loko khi hi tsundzuxiwa hi ndlela leyi a hi ringeteni ku vona ku loko ri khidzimbela kumbe ku biha a hi ngeneni makaya hi tshama kumbe hi vona lomu ku nga hlayisekanyana hi ya tshama kona swi nga fani na ku swi hi kume endleleni ingaku a hi nga wu tivisiwangi mhaka leyi hi vulavulaka hi nkarhi hinkwayo ya mhaka ya climate change hi leyi se hi ku swilo swa kona ku kumbe after effects ta climate change laha mi kuma ku moya yi ba hi ndlela leyi a yi fanele yi nga ri kona yi nga ri swona leswi ni nga vulaka swona i ku vaakatiko a hi tirhisaneni hi hlayisana tanihi vanhu van'we hi pfunana loko xin'wana xi kume un'wana hi ndlela leyiwa hi ku laha ni nga kona a swi hi ku yindlu ya RDP kumbe yindlu leyi a yi nga makiwangi kahle na tiyindlu letikulukumba ta ti-double story ti hahlukini hi mhaka ya moya leswi a wu ri xiswona hala ni nga kona. Rito ra n'wina ro hetisela mi ri yini? Hayi xiyimo lexi hi nga ka xo xa tika MEC a mi twini a ni munhu wo ka ni nga vutisi mina mara swa tika mi hetisela mi kwini? Na mina Khalanga swi ni tikele ni nghena mutini wun'wana namuntlha mukhukhu wu nga wa wela vanhu va ndzeni
vamakhale va ta va pfuna va va humesa loko ni nghena lava tshama kona Let me see. Yeah, Roberto Manartongleria. Kambe ishimo sho tika swinene. Ishimo sho tika. Roberto ma emisertengo kambe makankulu ayitwile a ni swi ku nga ku endleka yini xiyimo xo tika lexi vanhu va nge le ku hanyeni ka xona xiyimo xo tika vanhu va nge le ku hanyeni ka xona kumbexani a hi tshameni yana hi tivutisa hi va ka hina kumbexani un'wana wa vayingiseri va mina i Bishop Malumani. Bishop ni kombela mi nghena namuntlha mi ni twisa ku loko mi fona la riqingho rincindana loko a ri tlakula a mi twa mi ni byela mi vona ongeti xiyimo xo fana na lexi nga ka xona Afrika-Dzonga ongeti ku pfa ku va na nkarhi wun'wana loko ku va na ntungu wo duvulana ku duvulaniwa loko va na ntungu wa ku wa ka timovha ku wa timovha loko ri na ntungu wa ma swisanyana swilo leswi ni vulaka swona sweswiwani a ku ri vhiki leri nga hundza a ku ri fashion yana ya kumbe tin'hweti mavhiki mambirhi ya nga hundza a ku ri fashion yana ya ku hetelele ku va na sweswo swa ku vanhu vana va le ku dyeni ka organophosphate liya leyi ku vulavuriwaka hi yona swi hundzile sweswi se i swin'wana hi onhe yini tanihi Afrika-Dzonga ri onhe yini makani hi dyohile mani hi kumbe hi lo dyoha ku endleke yini hi tiko ra muxaka muni ni kombela hi yimanyana hi languta mhaka yeleyo hi twa ku tanihi rixaka hi loko hi ti languta hina vinyi ma ni twa ne loko hi ti languta hina vinyi hi ri yini loko endla sweswo a swi ta hi pfuna loko hi ti languta hina vinyi hi ri yini a ni ta tsakela ku twa sweswo muyingiseri wa mehe nomboro ya le ya ntolovelo 0860 002 543 hi twa ku ni la ku hundza hi le mavhengeleni loko se ni vuya n'wina loko mene mavhengeleni mi nga yimi ku fonisani sweswo va ta teka tiqingho ta n'wina muhumelerisi ivi hi mbeka layinini hi pfunana hi va kaya khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu inongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akomba ndlela ku haxela wona tweak kusuka leni a studio 2 a Polokwane hi lexi yima ni kombela loko hi nghena a hi vulavula xikongomelo ku a hi nduma na a hi vulavuleni ku ma swi vona kumbe swo vona hi me ntsena swilo leswi swo vona hi me ntsena kumbe na n'wima swi vona hi va ka hina swilo leswi ni vulavulaka hi swona swa ku xiyimo hi lexi a hi amukeleni muyingiseri wo sungula hi lo nhlekani Yesikali kalanga. Papa. Pfokele mjani papa. Ikukile. A yi nga to tsema foni hi kumile ku fambeni papa. No, ni le ku yimeni already animela ku mi ni angula se le yimeni. Enkomba. Lexi ni langa ku xi vona mavonelo ya mina. Hi le ku nghenisiweni ka nghozi ikulu a swi ha ri switsongo leswi nga ku endlekeni sweswi. Loko ku ri makhombo swa ha ri switsongo kalanga hi mavonelo ya mina tiko ra hina vurhangeri bya hina va hi nghenisa laha hi fanele hi nga ngheni kona timhaka ta ku vurhangeri hi faka tinhompfu ka timhaka ta tiko ra ku fana na Israel i swilo leswi nga kona swi nga written leswi swi nge cinci swi nga rito ra Xikwembu ku ri a hi fanele hi nga faki tinhompfu ta hina laya so makhombo lawa ya marhamba ene hi nga ri aware ngopfu ri hina hinkwerhu ku varhangeri va hina lava nga languteki swin'we hi mavonelo ya mina ya xitichi lava swi twisisaka va ta nghena va swi andzisa futhi van'wanyana kambe loko ku ve hi sweswo swi vula ku va hi nga nghenisi nhompfu phela Afrika-Dzonga yi nghenisi nhompfu yi kha yi dlaya munhu yi nghenisa nhompfu yi kha yi ku wena Israel i nga dlayeteli mapalestine a hi swa hina ku avanyisa hambi kwala Bibeleni ku kona jaha leri nga tiva ku i Uriya a ringeta ku pfuna ntirho wa Xikwembu a pfuna areka ku ri yi nga wi loko yi nga fambi kahle kasi the doing a ku ri voko ra Xikwembu a ri ku tirheni Xikwembu i n'wi dlayile hikwalaho ka ku a ringete ku pfuna
so asungasa hina leswiya hina hi nga khongela hi ri le kule khongela ku rhula mara ku huma se huma rivaleni hi ku ha lwa na Israel, we are against Israel. Hambi matiko lamakulu ya misava leyi ma yi chava ku endla sweswo. Who is South Africa? se ku leswi van'wani va vulavula ku timhaka ta ku cinca ka maxelo na yini hinkwaswo ka n'wina a hi swona. A swi endleki ku cinca ka maxelo ku endleka misava hinkwayo, mara langutani matiko xikombiso Israel, Brazil yi endle hi Good Friday yin'wana lembe leriya ra 2022. Brazil yi endle xifaniso yi hlekisa hi xifaniso xa hosi Yesu Kreste. Before the end of the day ku va na disaster leyikulu ya Brazil ya ku na sweswi ya ri ka history ya Brazil. Matiko yo hlaya ngopfu, ni nga mi nyika ti-example ta ku tala ngopfu. So lexi lavekaka i ku South Africa yi le ka position ya ku hoxeka. A hi vuli loko u nga vuli nchumu, fanele va nga swi endla ka Russia va ku hina hi neutral, hi lava ku rhula. Loko va swi endla swi ka Israel, why va nga swi endli swona sweswo? So that is the problem, and the problem lewa is spiritual, yi rhambela swo tala. Hina laha hi nga kona le Akonuku vanhu va vulavula ku ri okay hi vone Xidzedze, ku na vanhu lava nga vona bolo, it's like something like bolo ya ndzilo, yi xiwa ka ku xiwa yi dubuka moyeni hi nkarhi wa Xidzedze lexiya. So swa ku swi vula yini a hi swi tivi. Se hi huma njhani? A mi ta ringanyeta a ku fanele ku endleka yini sweswi? A va tlherisi nenge wa vona, va humesi nenge wa vona ka timhaka ta Israel. Ni vula ku lavaya va ka hi rhangela va swi twini a va susi a va humi ka timhaka ta Israel, hina vanhu ntsena hi endla yini? Hina hi khongeleni ku Xikwembu xi nyika direction ka varhangeri va hina. A hi khongeleni hi tisola rito ra Xikwembu. Loko vanhu va mina va nga titsongahata va rila va khongela va cinca maendlelo ya vona, mina Xikwembu ni ta va twa ni ri khati lweni, ni ta horisa tiko ra vona. Hi leswi lavekaka la South Africa. Loko mo swi languta a timhaka ta South Africa a hi mhaka Xidzedze ntsena. Langutana ku dana loku nga kona, munhu wa suka a ri yexe a ya nghena ndyangu na daya 20 ya vanhu a ri yexe. Hinkwaswo sweswo a swi vangi hi climate change. So a hi swi voni Kalanga, Xikwembu xi hi pfuni, varhangeri hi va khongerisa hi kota ku va vona ndlela, because a va yi voni ndlela. And yi ri rito ra Xikwembu la bofu loko rhangela bofu rin'wana va ta wela kheleni hinkwavo. Se hi ya ko kheleni. Mavana leswa mabofu na sweswi swin'wana a fanele mi nga yi nghenisanga, kambe hambi swi ri tani ni mi twile sweswi mi nge mi tshava Bibele ni hime mani ku mi kaneta. Ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku diya ku hengeta. Inkomu Kalanga. I can 0860002543 nangonoko i Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomanda le kumentana tumeneta iseba awara ya mbiri maunge msama kusuka kwa rano nangonoko dzumala mina uya mahlina amkeleni n'wana mingiseri lo nhleka. Njani? Efokeni mjani sis? Efokeni. I can. Kalanga mastoko le kutikeni. Nazini endla ku sweswi fika ka xiyimo lexi nga ka xona. Loko mo langutisa a hi pfumeleli ka Bibele ku vekiwe milawu ya 10 ya hosi Xikwembu leyi fanelaka ku hanya hi yona. I vanhu vangani va faku hi awara va dlayiwaka hi mavoko ya hina, ku halatiwa ngati va ti nga tshuki i dlayi. A swi ri na xikongomelo, swihlangi swa pfinyiwa ku ndliwa swilo swo lero ka hlayisa swilo leswi a swi nga Bibeleni hinkwaswo. U nga ku se hambi hi teka page liyani yi hambi leyi hisa ivi se hi ti endlela sweswi hi swi lavisaka swona leswi ni nga swi twisiseki. Swi nga leswi mi vona ongeti makhombo lama hi nge le ku hlanganeni na wona, ku katsa na ku dlawa ka vanhu ongeti i vusokoti, ku katsa na sweswi hoya leya vana va ya hala na hala, loko ya hala va lava ku tsutsumisiwa xibedhlele, loko ya hala va tsutsumisiwa xibedhlele, sweswi ku veri ku hundze nyoka yi tekeriwe matandza ya yona. Sweswo hinkwaswo mi vona ongeti hi lo swi vanga. Ni swi vangaku le ku rhambeni ka swilo leswi swo ka swi nga lavekeki ku hi swi endla hi pfala tindleve, ingaku na vafundhisi na vona va le ku voniseni. Bibele leya Exodus ingaku a ya ha pfuriwi a tikerekeni, tshembi ku ya ha tirhisiwa mina va hi hlaya va hi hlayisisa va dyondzisa vanhu yona.
exoda leya ku yini exoda 20 u nga tshuki u dlaya sweswo hinkwaswo swa khume leswi nga vekiwa kwalaya ka yona leswi langutshama hansi leswi languta ivi mi xiyaxiya vutomi lebyi hi nga ku byi hanyeni mina yona kwalano a ni khomanga hayi mina ni lalanga na yona a nghena xikan'we va hi hlayela yona hi twa ku yi ri yini hi ndlela mara hi loko opposite ka swilo leswi swi nga laha hinkwaswo ni loko va ku unga hina hi loko va ku unga hina hi maswili hi tlhela swi nyika na mavito yo saseka wo n'wi ku dlayiwe munhu a ve ri wo n'wi susa loko va ku yiva hi ni raha wo teka loko va ku swa hina hi raha rhandzana va swa ku hina hi swi nyika mavito mantshwa nameti ni le ku ni twenani nametweni ivi heta sweswona hambi no swi teka hlengeleta mathayele ya 20 ni fika kwala khoneni ni ku mencisi ni malayita ku na langa ta ni vutisa nchumu na hlekani ku toveka ximoko xin'wana xa ntima xi ya xibakabakeni hlekani xi hosi a ku na langa ta mi tengisa ya mi jika ni ku mi teka nyana davulap mi ta kuma hopu ya ti-pampers so ri ku vula vito ra khampani yo karhi mi ya kuma mali leri ya lamaya ya yo tirhisa micukumeta mara sweswi hinkwaswo a swi ndleki la South Afrika-Dzonga ntsena ni ngukusa swi ndliwa matiko hinkwawo swi leswi a hi swona kumbexana khombo ri wena vanhu va vo karhi na kwale ndzhaku loko swa ha sungula swa le tibibeleni a ko va na vanhu vo karhi lava va fika va weriwa hi khombo ra swilo ra mintungu yin'wanyana yo panicha hi ku tlula milawu yo karhi nametweni lero hina hi nga ku onheni hi onha hi swi nyika mavito yo saseka ku ndlela ku yini na generation leyi taka yi nga swi tivi ku onhaka yi twa ingaku i ku endla swa kahle nametweni i mavonelo ya mina ni nga tivi ku ni ta va no vuxisa kumbe njhani mina ni lalanga khoma exoda a hi hlayela yona hi twa ku veri unga hi swa khume leswi a mi vulavula hi swona hi swihi kambe ni khensile tata ku khensa mina bote 08600025 a ku na langa khoma exoda 20 kwalano ni vula nga khoma exoda 20 dirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i 10 minutes a save awara ya mbiri mahungu ya misava na imisho justice machines yeah kusuka kwalano taba kha itwa n'we kumiri yini 0860002543 nangona ko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana hi loyi nhlekani ehlekani vona pothet na vayingiseri hinkwavo nangona ku wa duma wo hi nyingisaka mintirhweni hi ta wu yingisela wo duma itsogorile ri timhaka tingani hi leri tiko ra lova Afrika-Dzonga weri yini hi mina na n'wina na lavaya va endlaku ku tiko ri va leswi ri nga xiswona pothet tingati ta vanhu ti halaka hi masiku na minkarhi swi nga fanelangi hikwalaho ka mina na n'wina na lavaya matikhomelo ma hina ma masiku lama vumunhu byi humini andzeni ka vanhu loko dyambu ri hisa ra hisa loko moya wu ba wa ba va kwihi vakokwani lava a va pfumela ka ripfumelo ra vona ra ndhavuko ku hi pfuna va kona loko va hi khuza hi ra a swa ha endleki hi hina ma 2000 hi tlhe hi va proud hina vatswari va sweswi ku vana va hina a va twi ma 2000 hi yona hakelo ya kona leyi nga ka yona pothet matikhomelo ma hina pothet a ma tshamisekangi lava va ku va ri kusuhi na mina hi masiku na minkarhi va swi tiva ku ni ri loko ko wa bazi
roya a KZN xikombiso mindzuku hi ta twa ku e bazi ro ya Northwest mindlwane hi ta twa ku e bazi ro ya Limpopo ene hi swi languta swi nga ri nchumu va kwihi vafundhisi ku huma va hi chumayilela vanhu a va ha chavi sweswi botpet ku va munhu a ri sangoma a dakwini a kha famba swi nga twisiseki a va ha chavi ku ya yima mahlweni ka pulpit hi nsota ku ri ku tolo a yi seveseveni a ri ku nyikeleni a dakwini hina ku le ku tekeni botpet moya leyi baku a yi bi a Mpumalanga a yi bi Limpopo yi ba hinkwako laha ni tshamaka kona hi wambirhi wa vhiki leri nga hela ku be moya wun'wanyana na nhlikani hi mathulo loko vuya hi kuma makhumbi swin'wini na nhlikani hi machumu so mina a ni ta kombela vafundhisi na vakokwani va ripfumelo ra ndhavuko va huma hi va pfumelela hina va sweswi va endla leswi va swi tivaka ku hi ta kota ku phepha na methu a na to tala botpet na methu bot thank you enkom ai e van'wana ni rhumela ni ta yi hlaya loko ni heta ku teka miyingiseri loyi enhlekani loko a mi hlaya ni vheni yi twa a swi na mhaka mi pfukile botpet pfukile njhani hi pfukile botpet ma tiva mhaka leyi ya timhaka leti humelelaka ta maxelo na ku dlayiwa ka vanhu na ku pfinyiwa ka vanhu no vona ingaku loko mi ni yima xivonini ku hlamula hi xivutiso xa n'wina hi ku kongoma ni ku loko i yima i ti languta i vona yini mi no vona ingaku hi teke vutomi byo ka byi nga ri bya hina lebyi byi hanyaka hi byona bya hina tanihi maafrika botpet because loko mo langutisa botpet se vanhu va pfumela aka swilo leswi khale a ku nga pfumeriwi ka swona ma swi twisisa lera ripfumelo ra hina leri a hi ri na rona before a ha ha ri na rona se hi teke van'wani mapfumelo lama hi nga swi tiveku ya sungule ku hi loko mo langutisa botpet tikereka ti nga talangi a ni nge vula ku ri na yini na yini mara swa tiveka ku tikereka ku ri leyi na leyi sweswi tikereke ti tele left and right hala veve wa khongeleriwa i sikiyima loko famba hi wheelchair loko fika wa khongeleriwa i ta vona loko ri ku xikwembu xi ku tswala i nga voni kona munhu la nga ta ku cinca sweswo botpet a nga kona se hi adopte ngopfu rihanyo ro ka ri nga ri ra hina laha misaveni that's why se hi hlupheka hi ndlela leyi hi hluphekaku hi yona ya ende loko ri ku hi nga cince bot na ku mi nyika example botpet sweswiwani loko mkhegula a kurile botpet i ta twa vana va masiku lama a kombiwa vuloyi mara hi fanele hi dyondza swo dyondza a henhla ka mkhegula loyi swi vula yini sweswo i hlamba phela loko u ta komba munhu lonkulu ku wa loya ku ri ku a wu tshami i swi vona hina khale ni hi tiva loko ni vhakachaka kokwani ni vuya ni manye huku hi khehele hala ni tsikiwa hi timanga masiku lama vanhu lo vhaka ka kokwana va ha swi lavi swi vula yini sweswo vanhu vo famba va sayina va ku va cata vanhu va ku va hlanganisiwanga na mikwembu rini va ku va divorcile swi vula yini sweswo a hi tlheleleni ka leswi hi nga kula hi kuma swi ri kona hi hanya hi xiswona hi vona ku a hi nge yi helo na se ti langutani swakudya leswi dyiwaka botpete leswi vana va nga ku vavisekeli van'wani va faku na matsavu a dyi a ni se manje swin'wana na swin'wana ko xaviwa a ka ha rimiwa ndzhaka yindlwini a hi swi tiva ku ni fika ni cheleta ringhadana ra mina ende a ku dyiwa kwala jarateni ma swi vona se swi botpete nkarhi wa kona na switwa xitsin'wana lexiya xi nga ze ti mi nghenelela e va ka yini hi nga swi teki nkarhi wo ti vulavulela kambe yingiselani Exoda 20 yo hlupha hi ku yo hlupha hi ku xipano hinkwaxo xa Afrika va vulavula xa bibele ni yo rhumeriwa ni rhumeriwe hi lowa ntukulu kambe i birthday ya yena mona lowa ntukulu i birthday ya yena mufambisi wa xitichi Rose Chavalala hi tona n'wi navelela birthday va ku hi xava makhavichi yi mani swi tshika mara hambi swi ri tani happy birthday vazala na n'wi vona kha n'wi ngayitela aku happy birthday mara hi nge vuli ku happy birthday malume a ni ya we happy birthday ri wexe vazala happy birthday ka wena vazala
I khoma lembe ra ungani sweswi? Okay, all right. Ai hundi kwala. Hi leyi Exodus 20. Se ku ze ni vulavula hi timhaka ta ku xipano xa Afrika wa vulavula xi hava Bibele. I mhaka ku loyi a nga ni rhumela i ni rhumele verse 12, 13, 14, 15, 16. A ku ni hlaya toho. Ni ta ti hlaya. Mara mi yingisela 14. Mi ta ni byela ku yi ri yini, n'wina mi ri yini hi swona. Verse 12 yi ri, xixima tata wa wena na mana wa wena leswaku u ta hanya masiku layo tala etikweni leri mina hosi xikwembu xa wena ndi ku nyikaka rona. I 12. 13. U nga tshuki u dlaya. 14. U nga tshuki u oswa. 15. U nga tshuki u yiva. 16. U nga tshuki u lumbeta munhu kuloni hi vumbhoni byo hemba. Hinkwawo teto i tivhese leti ni nga rhumeriwa toho hi Exodus 20. Se mhani va kha va vula ku loko va ku unga hina hiri, loko va ku unga hina hiri, a ni kha ni byela muhumelerisi ni ku hayi lava nge xixima tata wa wena na mana wa wena, leswi mi mana wa mina na tata wa mina va nga lova swi vula ku ni humini ka leyi a na ha xiximi ka ha ri ha yo xixima la a ni onhi nchumu la. Va ku nga tshuki u dlaya a ni dlayi munhu, va ku nga tshuki u oswa ni ponisiwile, va ku u nga tshuki u yiva a ni teki xa munhu, va ku nga tshuki u lumbeta munhu kuloni hi vumbhoni byo hemba. Se sweswo va ka hina nangona ko humelesiwe hi Ncindani Eric Mavasa, mina ni khalanga Pet Mathebula hi hlangana na ngona korona kambe mundo hina hi vula ku kereka ni pfuli kambe vayingiseri a va kha va vula sweswo. Ni tsikeni bye bye. Bloemfontein, Musina, kuyafika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana lonene FM, Makumbandlela.